Amen. So kuye kwenzekalana ngakhuluma ngaphambilini, ngakhuluma ngeminikelo mase kwafika le comment le. Awukwazi ukukhuluma against into ezokunika inkinga wena kusasa. Iba nebandla elinganikeli bese uyabuya uzongitshela ukuthi kuhamba kanjani. Of umzalwane very concerned. And lo mzalwane umentioned izinto ezimbalwa nje engizoyithinta engifuna ukuyiclarify mina. Umentionile ukuthi baningi abazalwane kulezi insuku lezi abakhuluma against iminikelo. Ushilo lonto leyo. And so kumina ngivele ngayibona lento lena kuyinto nje ebuhlungu kakhulu. Sicela uthathe le thuba sithi siyahlonipha wonke ama-comment enisinika wona futhi unemvume yokusho yonke into kwinhloso nekwintando yakho. And yazi ukuthi it's a minor issue for many people because mina I honestly forgot ukuthi into ekade ngikhuluma could be perceived as iminikelo. Like ungabuka ngathi bengikhuluma iminikelo kanti bengakhulumi ngeminikelo nhlobo. So into ebuhlungu ukuthi it looked like I was preaching against iminikelo kanti I was preaching against ubugebengu. Isigebengu umuntu othi ayimali, isigebengu leso akanayo imali but ubona kulungile ukuthi asebenzise abazalwane bakwaNkulunkulu ukuze abe nemali. Ubugebengu lobo angibazi, futhi ngeke ngize ngihoqe lawo mazwi lawo. Isigebengu umuntu obona abantu ngoba yena enganayo into azoyidla athi uzosebenzisa labo bantu khona azoba nento yena azoyidla. Mase yena esebenzisa abantu bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu asebenzise bona, asebenzise kaNkulunkulu igama ukuze yena agcwalise isisu sakhe. Abukho omunye ugebengu emhlabeni ungangumhlaba wonke obungangicika njengalabo bugebengu lo. Ayikho into engicasulayo njengesigebengu esisebenzisa abantu abazalwane ukuze sona sondleke sona. Abukho ubugebengu obudlula labo bugebengu lo. And asikho esinye isono engisibonayo ungasenza kwabazalwane. Ungababulala abazalwane. But the fact that uzosebenzisa uNkulunkulu as ibhizinisi. uJesu Kristu ngelinye ilanga ngiyakhumbula ngena laphana ebhidliza laphana mainly because kwakukhona abantu ababesebenzisa ithempeli likaNkulunkulu as a form of business. Bengekho ngaphakathi ke sontweni, bengaphandle, they were outside. Babe bengaphandle bedayisa lapha ngaphandle. Bedayisa lamanje babadayisa. uJesu Kristu ecasukeni uJesu Kristu babuka bengaphandle. Wena ntshela ukuthi khona umuntu ozoba ngaphakathi endlini kaNkulunkulu, phakathi inside. Abe phakathi adayise ngezwi likaNkulunkulu abazalwane ukuze yena ha yabona angimazi uJesu Kristu ukuthi engakwenzani ekubuka wenza leyo nto. And I'm not speaking against umnikelo, ngikhuluma against the prosperity preachers. Khona abantu abakushumayeza ukuthi wena uzoba nezimali, wena uzoba nezibusiso wena mangabe unikela kuyena lo muntu loyo. Yazi umnikelo lo esunikele emabandleni fanele wenze umehluko emphakathini. Akwazi sinikela emabandleni imphakathi kusakhona abantu abalambayo. Khona umuntu ohleli ngaphandle sontweni lakho. Outside ilokuzana ibandla la khona umuntu laphana ohleli ngaphandle, a homeless person, but nina njengebandla niyanikela. Khona umuntu ohlala ngaphandle. Yazi ibandla linogesi, linamanzi. But ukhona no 75,000 ohlezi usala nge-end of ilonto njani. End of ilokuzana njalo ngeviki khona u75,000 osala ngaphandle mase khokhela ugesi namanzi. Lo ya 75,000 uyahamba umfundisi wakho. Yazi abafundisi ngendlela abayigebe ngalo abafundisi labo. Abafundisi ama-members of ibandla aphunyuka benganaki because kuhamba abantu abanganikeli vele. But mase kuhamba labantu abanikelayo, uthola ukuthi kuhambe nje umuntu onikelayo, uyabuyiswa loyo muntu loyo esontweni mase nika isikhundla. Abafundisi bayigebengu abuyiswe leyo muntu loyo ebandleni mase nika isikhundla. Uzothuka emabandleni, ufike emabandleni akekho ngisho umuntu oyedwa onesikhundla onganayo imoto. Is that not suspicious? Because maningi ama-church members enganazi imoto. Indaba laba baphethe imali, laba baphethe izikhundla bebe nezimoto bonke futhi bebe nezimoto ezinkulu. Why ngazi ukuthi bona bane-fortune labantu laba abanentunjana? Why bona beneyimali engaka? I'll tell you why. It is because kufanele ba-advertise. They have to be there ukuthi hayi shukuthi mabu uyimember leli bandla leli uba nemoto. Uyimember le bandla uba nezibusiso. Khona lento eshumayela ezolo mfundisi loyana uzoyikholwa. Kufanele umuntu osesikhundla. It's corrupt. Ubugebengu lobuyana. I'm not preaching against umnikelo. Le comment lena ithi Zinceku zenkosi, ngiyathemba ukuthi nihola amabandla thizeni omhlambe khona lapho niseva khona.
Because the rates of social media preachers who are against giving or against giving money to servants of God is alarmingly rising at a super speed. Ithi ngiyafisa nawe ube nelakho ibandla khona uzowazi ukubaleka komnikelo. Ngiya-understand ukubaleka komnikelo more than anyone. Mina I had umfundisi ongasekho nathi manje osesenkosini owengishumayeza I think ngangisayingane eshumayeza le ndaba yomnikelo. Akekho umuntu emhlabeni and I repeat akekho umuntu emhlabeni owayishumayela ngomnikelo njengalo mfundisi lo. Wathi mangabe ekushumayezile ngomnikelo ufisa ngisho imali onganayo ukuthi ungakwazi ukunikela ngayo because uyakwazi ukushumayela ngomnikelo. Akekho umuntu emhlabeni owazi ukushumayeza indaba yokunikela njengalo mfundisi lo. So ke mina ngisamncane ngangihlezi ngimuze shumayela ngomnikelo. Ngelinye ilanga ashumayele ngento engakaze ngiyibone ngiqale ngi-understand into entsha ngaphatha uNkulunkulu. Lo mfundisi wayishumayela ngomnikelo wavele wasuka ngelinye ilanga wathi mina ngiyasebenza mina kodwa ngiyisalukwazi. I was confused. Thi mina ngimdala mina ngihola impesheni kodwa ngiyazama ukuhlanganisa ngisebenze. I thought uyachoma uthi okay uthi spend isikhathi sakhe sokuthi fanele uyashumayeza yini uyachoma. Wathi lokho ngikwenzelani? Angisoze ngelinye ilanga nginwebe sami isandla ngisinwebele kumnomnikelo eninikelayo njalo. Lokho ngangenza isigebengu futhi nesitha sikaNkulunkulu. And I was wondering ukuthi kusho ukuthini ngoba I thought ukuthi imali esinikelayo sinikela kumfundisi. Wanika irevelation yalanga leliya ukuthi it is isigebengu ukuthi wena you are using ibandla as a form of income yakho because nayo uyasebenza. Akekho umuntu engamuzwa yoshumayela ngomnikelo njengaye. So ngaqala ukulalela umuntu eshumayela, but I just found out ukuthi akayidli imali yomnikelo. Then why is she preaching to us about ukunikela? Because it's not lento sokuthi cathi iyona. Khona abantu emphakathini abangadla abalambayo. Uyazi ibandla lakho leli wena okhonza kulona linika labantu abanganakho ukudla. Did you know that? And if ibandla lakho ngakwenzi lokho lenzani ke? Yini eliyenzayo ngemali yomnikelo? Lifike phela amanzi nogesi phela it's minimum. Shuthi mangabe siyaqina imali kwenziwa nemali yomnikelo. Iyathatha inika abafundisi bahambe bafundise bondleke ngani ngemali enikwa ngemali eqhamuka kaNkulunkulu. Imali kaNkulunkulu liyasisho njalo mangabe sishumayeza inkonzo yomnikelo sithi imali kaNkulunkulu. Adlali masithi imali kaNkulunkulu. Le mali kumele yenze izinto zikaNkulunkulu ayenzi enye into. Le mali leyana ufanele ibandla lakho ubheke ukuthi ibandla lakho liyawakha yini amanye ama-branches because leli vangeli kumele ihambe umhlaba wonke. So kumele kwakhiwe amanye ama-branches. Mangabe imali ukuthi iningi fanele kwakhiwe amanye ama-branches ebandla. Ibandla li-expand umhlaba wonke. Yindaba amabandla engakhuli, yindaba amabandla ehla. Hayi amabandla phela kangaka. Bazothi thina ngoba sishumayela ku-social media sisabantu abanganikeli siqeda amabandla kanti asiwaqeda amabandla. Lalela le mali le akuyona yokugebenga abantu. Le mali iyathathwa kwakhiwa amabandla khona abantu bezothola ivangeli. Le mali akuyona yabantu ekaNkulunkulu. Le mali iyathathwa iyonikwa abantu abanganakho ukudla. Le mali iyadonethwa ukuthi inikwe izintandane. Lokho asikwenze ngoba siyadlala noma akuyona yomuntu ekaNkulunkulu. Umfundisi azafike nje nesude entsha ebizayo namawashamasha abizayo achome ku-social media ukuthi yena unebandla abanye abafundisi banamabandla amancane. Yala abafundisi abanqeni futhi ukuthi befavorishe umuntu onikela kakhulu nomuntu onganikeli kakhulu. Ngobani? It's corrupt. Mina I'm not preaching against umnikelo. Umnikelo ubaluleke kakhulu. Probably more than anything esike siyenza mangabe sesithi sisontweni ngesonto. Ayikho inkonzo ebaluleke nje inkonzo yomnikelo. Mawunikela mina unikele ngakonke onakho ngoba khona onganalo utho ozosizakala ngawe. Unikela futhi agcini ngesonto. Ukwenza on everyday basis uyababona abantu behlupheka benenkinga. Unikela njalo. I'm not preaching against inkonzo yomnikelo. Kumnikelo futhi ukuhamba uyonika izwi lenkosi umuntu. Khona abaningi abantu abangakhola emhlabeni, khona abantu abanganayo ipurpose empilweni, khona abantu aba-evil, khona abantu umuntu angabulala umuntu manje ngathi indaba zalutho. These people need izwi laNkulunkulu. Wena ukufika kwena nomuntu lo mhlawumbe umsizile ngempilo, usumnikelile noma ungakhiphanga imali, noma ukhiphe ingubo zakho, noma icathulo zakho ongasayiqoki. Unikela kubalekile. I'm not preaching against umnikelo. Ngipreach against ubugebengu obusetshenziswa abantu. Mase bethi ngoba nakho inkonzo yomnikelo thina sayishumayeza inkonzo yomnikelo futhi ekseni uyifikela ngikushumayeza ngomnikelo uzunikele not out of guilt. Ngigqugquzela ukuthi uNkulunkulu osezulwini wanikela ngiyakhe indodana. Awukho umnikelo odlula loyo. Wakhipha indodana angikhulumi ngendodana enormally. Indodana ehlaleni sobukhosi emele ubukhosi bonke bomhlaba. The king of everything. Wanikela ngale yonkosi leyo. Ukuthi mina nawe sisizakale, sisindiswe, sibe ngabasindisiwe. Awukho umnikelo odlula lowo. uNkulunkulu wakhipha umnikelo oqala, umnikelo omkhulu nawo wonke umnikelo. Futhi umnikelo kuyoba wona wodwa umnikelo mangabe sobeka iminikelo phambili. Because outranka yonke iminikelo emhlabeni ezelwe yodwa ukuthi sina nje sikholwe singabhubhi. Imagine
So le nkonzo yomnikelo ibalekile musuku ngithatha ngazi ukuthi angiyithandi le nkonzo yomnikelo. In fact ngiyayimela ngiyoma phambi kwehlalo sobukhosi ngisho ukuthi ngabashumayeza abantu ngomnikelo. Angifuni ukuthi uyi-misinterpret into engishoyo. Mina I'm preaching against ugebengu benziwe labakhohlisi abasebenzisa uNkulunkulu for their basic income. Awukwazi ukuthi wena umfundisi awusebenzi indawo imali oyitholayo uyithola kuyibandla. That is something oyoyimela futhi esihogweni leso yakusona because this is against this is against izwi kaNkulunkulu. You are not forming business. Ngeke ukuthi uhlele nje umhlwempu awunalutho uyacabanga ukuthi uzoyithola kanjani imali. How would you be rich? Uthi ake ngihambe ngiyobona ukuthi banganani abantu engibaconvince ukuthi bayoba rich ngami ngishumayela phambi kwabo. Mele bangikhokheleke labantu labo. That's a business strategy. That's not ivangeli. Ivangeli is pure. Ivangeli kuyakwazi ukuthi kume umuntu onganalutho ame phambili akhulume izinto zikaNkulunkulu eme phambili enganazi izinto but a preach because uNkulunkulu uyafuna ukuthi ilidlule ivangeli and futhi kudlule ivangeli elipure. Hayi ukuthi uyama na pure hola umholi naye uyahola naye umholo holayo uhola nina kahle uhola nina kahle kahle iholo uyena hayi ukuthi mhlawumbe uyahola ngoba uyilida yena nizomkhokhela kahle ubugebengu isigebengu futhi isigebengu sesihogo yonke into oyishoyo iqalekisiwe bonke labantu okhuluma nabo every single time okhuluma kubona uyabaqalekisa ayikho into yovela ngezakhe izandla aphathi liyolungisa lobugebengu obenzayo ubuyise zonke lezi imali lezi ubuyise kwabazalwane because isigebengu futhi nokuphiqiphiki futhi wena utshala isihogo ngomlomo wakho and futhi lento ngemele uzoyasho ukuthi kumele ube nelakhi ibandla elina khona uzo-understanda. Sicela uthatha lethuba sithi siyahlonipha wonke ama-comment enisinika wona futhi unemvume yokusho yonke into kwinhloso nekwintando yakho. It's one thing ukuthi imali yathatha uyenza izinto ebandleni but it's a different thing the same money mina ngiyayithatha le mali ngiyoyidla. Hayi ngeke phela musani ukuthi nisebenzise izwi laNkulunkulu ukuze nenze ubugebengu you are a criminal and futhi lento iyangifrustrate lento le hayi ukuthi ngicasukela abantu ngicasukela ukuthi lento ise-normalized. Akwazi ukunormalize izinto zikaSathane phansi kwendlu kaNkulunkulu. Ngeke ngivume futhi mina futhi ngeke ngize ngiyimele le nto leyo ukuthi ngiyovuma ukuthi kuzonormalize izinto zikaSathane endlini kaNkulunkulu. Ubusathane ukuthi you're running a business usebenzisa uNkulunkulu. Ubusathane lokho ubusathane. Yazi ukuthi one day if I decide ukuthi I want to be a preacher ezopreacher ngemali ngingaba rich kangakanani but engumona ngenza leyo nto leyo because angisoze yaxhaphaza uNkulunkulu ngaleyo ndlela leyo angisoze ngasebenzisa uNkulunkulu ukufeza amamanyala isose kubugebengu lokho futhi noSathane futhi okugcwele phakathi.